Lesiviki besikhathi esiphelele lapha ke eNgwenya Industrial kuthe ke bathi ugcina lona ke labamsola ukuthi wasifaka isandla ekoshoneni kwemfana. Umfana ke lewashona ngekuthi ke ashe umfana oleminyaka lesihlanu wentombatane kanti kuthiwa lona umntwana nakatholakala ke sashonile ashile kuthiwa ke watholakala ke sethandla kanjalo futhi natogeti inyawo kanti lejaha libanjwe ngiswe lesive kuthiwa ke lihambile laya ke kulumake wemntwana lafikile lelathi gicita lakhala laveta ukuthi lona kalisakhoni kulala lihlushwa nomntwana ngenxa yokuthi naye ke wasifaka isandla ekusheni kwakhe nekusekshoneni kwakhe ke lona mntwana. Sikhulumisene nalo ke liphoyisa lemango umnumzane Bongane Shiba losichazele ngaso ke lesigameko. Jesilana kwashona umntwana walomake lapha manje akhanzala ukuthi washa manje lokukhanzala kwasha kwabanala amaphathi la bathi azange bawathola lapha kuyifika kutandla netinya kajubeka manje kwabanale ngqatsana yilo bathi bebanatha khona yasuka yeta khona lapha kuluma kwalomntwana polisi lina lekwentekile kulomntwana tusha kulomntwana ngakaleli ebusuku tandla tikhona lati hambe takhona kuphile kubola imbombo manje kube khona lomake lomrekodile lapha sebasibita ke simaphoyisa manje sithi sombuto ufike yaphika sesomlalisa le or manje uyaphika ukuthi kumbe kasadlile sesiyambuta ukuthi udla njani kube la sithanda lokungqwathwa ukuthi ungasukela loma kwalomntwana futhi neyakati kwendeke lokusesishala lamaphoyisa. Ingabe ningumango niyalathi nelishadi niphila nalo yini nekuthi umuntu ophila kanjani nje? Just lati esicala kulibona la khona lo lithi last 6 months ngimbe litele ngalama family njalo sicala kufika kulibona bese ngalathi ngathi lamango sicala kulibona nje la bathi ngilo lelikhulumi sibese ke sikhulumisana naye ke imangi walomntwana lovetile ukuthi lelijaha vele litifile lona mathopa kuye letothi gicita ke libika ukuthi alisakhoni ke kulala ngenxa yokuthi naye ke wasifaka isandla ekushoneni kwakhe lo mntwana. Athena manje mina bengangedwana kulomntwana ngibiteke labanye bangivusekele nzawo bamrekhode ikhona irekhodi yakhe akhulumele ngona noba lekube sengasakuvuma namhlanje masibhlungu vele ngasakhona ukumlalela lokho le rekhodi ikhona lapha kumntwana le nebayikhuluma yena ngihambe ke kuseni ngibithe iphoyisa limangisathi atangibambe yana umuntu ayeve ukuthi uthini kimi mina ngigcobe ngelisondo wena msebulozogiya ngami Uthina ku exactly ma uthi kimi uyaqolisa yena into yokuqolisa ukuhlushwa ngumntwana ebusuku nakaleli nangembuta simuphuthi ngisholo wakho bekangana ndomfana bangano sinakatholakala watholakala kusiphi isimo lomntwana nasashonile umntwana amatholakala vele ashile wo usele kunye sandla nenyawo kusele impompo bekuvele kuthi nakathola vele uhambe wethu umfana mtinyawo lo tingi 20 tingi 2 sesikhulumisana nalo ke lejaha lakadlamini lithi lona ke lelikhulumile lendiwe ukuthi bese likathi dle emazambonjwana mama mbamba yena kude ke bucala ke labenda lakhulumile wendiswe ukuthi naye ke wabona lo mntwana ke ashonile lokuyinto lebese ke iyamhlupha ngesiphosiso kwesanathile ngesiphosiso ke sadle wona ke emazambonjwane wase ke ukhuluma ke into lokungakafanele ke ayikhulume lapha nasinatha lapha kuthi ngikhulume kabi lapha lokuthi lento kumbe ngiyayicabanga ukuthi ishadi lo umntwana walimala kamani lapha yabonga lokuthi sesinabo bomake lapha sesiyakhuluma lapha sikhulisa ngalo lanzala lotshwala sengikhuluma ukuthi ngiyamadondo walimatala umntwana kani nami sengikhuluma lokho kuhema kwalotshwala yabo uthi amathi umntwana limatala umntwana kazi le ngiyashiswa yini ngisho njalo ngasho kanjalo leli langile lapha kimi le langile record nangikhuluma lapha lokukhuluma kwami lokuhema wathini wena na uhema lapha kule record ya isle recording sibena buthabiso lapha kani nalabantu okukhulunywa ngababekho lapha yabo lokuthi ndabo la unatha vele ukhulume izinto kani Dlamini uthi teni wena lokwena lesive sithela kuwe nyama usho nje lokho exactly bathi ngihambe ngaya kulo make lapha ngifike ngakhuluma ukuthi bathi ukuthi imali kwalomntwana ukuthi walimala kanjani kani ngibengevale babethwala
bathi uyabati ingozi alimala kanjalo mawakhe hayi ngathi sekuthi ngimlo lo wabona lapha nakalimala umntwana yabo. okay emaphoyisa ke eMbube abeseke ayafika atolithatha leli jaha kuthe-ke nawo-ke emaphoyisa eMbube ayakuqhubeka nalo-ke liphenyo lawo etindzabeni temsakato i-Channel Yemaswati ngingiri Carlos nginabanzile Nhlengethwa sisengwenya.